bergaya mewah, tampang abisnya beretiu. Bulian menyicil, dia tak tua mikir bagus saja nian. Wow, cara kati bambu gengsi gede-gedean, kone cager pesan anggonnya le tunangan. Gengsi gede-gedean, kone cager pesan anggon mangale makan. Gengsi gede-gedean, mula ngetren di zaman jani. Gengsi gede-gedean, pemukul men lorot tim warisan. Contoh jani cara ia Agustus sing dadi saingin. Yen soal ngale cewek mula keketo, ya mules tata bergaya mewah.